Nkosi masikristandaze. Amen. Nkosi yamakhosi, ngiyazi izulu ngiphambi kwakho manje Nkosi yamakhosi, naphambi kwabantwana bakho bonke abayingcwele abalapha kule ndlu yakho Nkosi, uyakhela abantwana bakho bakudumisela kuyo. Ngikhuleka emakhosini asendlunkulu, abefundisi, ababangeli, abashumayeli, abakhokheli, ihameni yonke ingcwele esezulwini. Amen. Bantwana benkosi, senguqela phansi ngicela obabamkhulu nogogo bami nabo bangilekelele Nkosi yezulu nomhlaba. Uqawami lapha ungababeki ichashazi limbi ngoba singenzeka phambi kwakho Thixo engcwele. Uqawami lapha Nkosi, ngiyafisa Nkosi ukuthi abantwana bakho Nkosi othi alibe khulume lapha phambi kwabo Nkosi yamakhosi bephume bephilile. Ngengoma 127 127. Sheshisa Isabaka
amen. Bantwana benkosi ngiyabonga ngibongela babamkhulu nawokhokho bami ukuba tholele ithuba lokuba ngiguqe lapha ukuthi bengilekelele nabo beseduze nami ngingoni Nkosi yamakhosi ngiyazizulu Shembe ingcwele wenzile umsebenzi wakho Nkosi kithi Nkosi yamakhosi singamanazaretha khombisa uthando baba lokusithanda sinje ngoba sinje phela kodwa akuve ukuthanda kwethu Nkosi yamakhosi izwe kanye nembali ekhona emhlabeni enyayo Nkosi yamakhosi iphungelibi kuwe kodwa Nkosi ngoba semhlabeni sesibona sesikuyo nje leyo mbali Nkosi sinethemba ngoba uyasithanda Nkosi elosiqoqe baba qoqele endaweni yakhe engcwele Nkosi Tona labadala Shembe ingcwele ngiyazwezulu ngiyabonga Nkosi yamakhosi ngibongela izwe lakithi kwamaphumulo oluthandile Nkosi yamakhosi izolo bekunje kodwa namhlanje sinethemba Nkosi ngoba wena Nkosi yamakhosi iwenzile umsebenzi bona abantwana bayo yayisimemeza icela amakhosi asendlenkulu abantwana amakhosi asendlenkulu ekelungiseni lava asukuma amakhosi alungisa ezweni lakithi amaphumulo Nkosi yamakhosi kushaya umoya wayibonkoza kuhle sinethemba Nkosi yamakhosi ngoba sengingenelele izwi elingaphikiswa izwi lamazwi ngondaba ezitha ukuthi lokhu kuzonqotshwa ngoba sengena umnikazi wakho kuko amen siyabonga-ke bantwana benkosi nakubo ndaba ezitha nasekele ezweni lakithi kwamaphumulo siyabonga bantwana benkosi sendabeni enkulu lapha abantwana benkosi sithole inhlanhla enkulu yokubizwa ngebandla likamenzi wezulu nomhlaba nje wasile omunye nomunye okhona lapha abantwana benkosi ezuzile leyo nhlanhla kodwa-ke manje sesebekuye ukuthi uthe manje zuza le nhlanhla uyisebenzisa kanjani inhlanhla yokuthi uyibandla likamenzi wezulu nomhlaba likaNkulunkulu omunye wayesebenzisa kabi omunye isebenzise kahle ngoba lapha encwadini esifunda ithi mawuzwile wenza wangezwile kodwa wangenza uyifana ngamashini nalo obengezwana ngoba uzwile kodwa akwazi wenza bantwana benkosi lapha usuku noma senyangeni inkosi inyanga yezulu ngicela ukuthi-ke ngibeke nami-ke ngibonge ngingakwenzelwa inkosi inyanga yezulu bantwana benkosi lapha ekhaya kithi khona indodana yami engayithola lapha ekhaya ngisebenza lapha eNzansi kusebenza lapha ekhaya kunomvunzo mayibonge Nkosi ngathi mangisebenza lapha bantwana benkosi kulezi inkiloti ezasapha ngasesikoleni lapha eZansi kwakukhona inkiloti ezazizimana nje impela kwathi mase ngilele kodwa ngathi ngisebenza ngakithi inkosi ngicela ungiphe umntwana ngasebenza kuthe uma sengisekhaya ekaleni ngilele ngibona kuqhamuka inkosi inyanga yezulu ihamba ngemoto le ebrana enembema la ngemuva ngazi ukuthi umuntu yaqhamuka inkosi inyanga yezulu yasiveza iduku elimhlophe yangikhweba ngalo ngasukuma yasithi hambeke lapha leyangane ikhala la ngeza kukhala ingane manje ngiyafika lapha ngifika mangifika lapha ekhala khona ingane engasaqhamuka ingane wase kushizwe bathi ingane yomfana ithi lethwe oyisemkhulu ngayithola leyo nsizwa
insizwa kade ishada kulo nyaka lodlule ishadelwa umsa kaShembe. Amen. Umsebenzi wenkosi inyanga yezulu eyaziveza izongemukelisa sicele ngisicela kodwa ngangisebenza. Badala benkosi sendabeni enkulu lapha ekhaya ekufanele siyiphathe kahle ukuze nathi siphathe kahle. Umnazareta kufanele uphile ukuze nawe ukuphilise. Umnazareta kufanele uphile ukuze nawe ukuphilise. Umnazareta lo izinto inkosi yamakhosi umthandazo lapha emthandazo mafuna umthandazo ithi uma wenza ngekhathi zonke inhliziyo yakho emkhondweni yememezelo zezwakhe uyomemeza bese qeda uyasabela. Abe njalo wena yithi sindamafa zezulu ukuthi sikuphila umNazaretha noma kunzima-ke ukuphila umNazaretha ngoba khona izinselelo zakhona kodwa-ke akwenzeki njengoba usheshile umnikazi. Badala benkosi umsebenzi wenkosi enkulu inyanga yezulu ngelinye ilanga futhi badala benkosi isekhaya ngaphuma khona la ebuhleni. Mangifika la ebuhleni ngifike ngishiya unkosikazi sekhaya laphana uyithwele. Ngifike mina ngapha ngifike ngicela ukugana mase ngibuyele ekhaya isiphelile imali. Bantwana benkosi thema uyafika inkosi asefanele ukuthi-ke atete ngase ngithi kwabheka kane ngase ngivula kwagoqa ngingena phakathi nje ngavala. Ngangena lapha ngase ngicela uNkulunkulu obaba mkhulu makhosikazi lapha ekhaya nina enikwazi ukubelethisa lamakhosikazi ngicela niyobelethisa lonkosikazi ngoba manje anginayo imali. Bathi bejiya basebememeza imoto bathi ubushezi angisebushezi sengivele ngangena goqa ngavala. Kodwa-ke angilile bantwana benkosini njengoba ngaguqa nje ngiyacela kubaba mkhulu ngoba ngilekelele. Ngiyacela yafika imoto kwakuya seMansomini. Wayifika imoto yakhuphuka ehamba yayoma laphana kodwa kwesibili wathi driver apha amakhosikazi alapha kwaShezi amadala abahambe bekhulume lo muntu ngeke hambe ngeke belethele bafune belethele la ekhaya. Ngiyamuzwa ngasho ngale nkosi ungasamkhumbula ngoba le mali angazi imali ngizoyithatha imali ukhokhela le moto ngoba yikho imali manje. Kulokhu kwesithathu basethi lo mama kodwa asumama omdala kwaShezi uMagcabaza wazungezindlu ekhuluma makhosikazi kaShezi atete lo nkosikazi wathi manje ezongena ngapha ephume wazilungeza wathi manje ngapha yakhala ingane yakhala intombi yakhala intombi lapha kwenzansi ngathokoza. Kwathi angiphume ngade ngizwe awu ngezimoto eduma yathi kodwa driver ishilo lo nkosikazi ngeke etetele wena bafuna etetele la ekhaya. Wayidrive imoto wayihamba udriver wahamba nemoto yasinda imali yakwaShezi. Ayibonge inkosi. Yafika intombi ikhona mhlambe lapha emakhosazaneni yathi makisi isifikile ngase ngivule emnyango bathi bavule emnyango lapha nawe uShezi ngaphuma. Ithi mina wemntwana wami bathi intombi uNkulunkulu ifezile isicelo sami ngiyabonga. Leyo ntombi ufezile igama lakhe ikhona lapha. Mayibonge inkosi. Qedile esikoleni mayiseyunisa la ikhona la ifunda khona ngoShembe ingcwele uNyazi wezulu. Amen. Nkosi yamakhosi Nyazi wezulu siyabonga njalo noma sihluleka ngoba sisemhlabeni. Nkosi yamakhosi uNkulunkulu angadili
lutho opheleleyo nje ngoba nabantu bakho noma benjalo benabo amacala nezintwana zabo lapha kodwa ma usho njalo baba uloliwe wathi shaka sithanda sonke amen bakwethu manazoleta ngangabona uShembe esimangalisa ashengwe inkingi wazi isho lapho inkingi ayinkingi ngangabona lelilanga uShembe sindisa insizwa kaMdadana umfo kaMdadana langa umfundisi sasa bala emondini siphuma eThuthukana mhlawumbe khona izinto zeThuthukana bese sihlalele kahle kumnandi manje siphuma yazwezulu Semarisburg masamba nefro izulu yakhofoza leli kafa kancane wena uyithindile umfundisi uyithindile ifortune sama ibeka nje kanti khona imonde phambili itrake ngaphambi kwehospital la yasikale inkinga hayi wajeba umfundisi shows ngasisa yanukema wabona ukuthi icon wena ke nama esisho go ngapha ngakini ngeke nomfundisi shows kodwa wenzani wasebona ngathi umiso kanti ngapha kule track lena kukhona enye ilokhula i45 agent 45 yeah iqhamuka ngale iyehla ngale ushows baleke kusingene lapha etrack uthi ifaka ngapha uvika le track adumizo zashaya ke manje bukhoma ngazokhoma ngayibona ilokhula le 45 indili ifaka phezulu emoyeni yakhala ngalophenduka ngabona ulokhona uprofessional ophuma oshona le udifa khumuka ngapha sala kancane sahlala isibane lesi ifortune yakhomphoza ka ngayibona mina awazi umthethane nophesha mina ngayibona sengigolama lokuza nento ezimhlophe mhlambe usho ngabona ngigolele lezo zinto nomdala ngigolele lezo zinto ngabona kwakhe ngigulo wanga bakhuma kodwa wami ngoba ngaye ngashayisa ke kuwilsini la ifortune ngashaya ekhanda lapho ngabe dala ngabe sebakhohlwa nokuthi khona kwakwenzeka nakumdala nafuna ngabe kwabanjani yasuka uShembe kwasala Nkosi yamakhosi ngiyazwezulu ukuthi uyihambele nje bebona uhamba noma uyiphathele umbrella yakho uthinta ngayo phansi kancane shaya nje kancane urokha kancane Nkosi yamakhosi kwasala lokho ukuthi sibonakale ngamehlo lapha bazana bayifika afike ama-ambulance ayaluza ngapha ebheka labo bantu ayebekade belimele kulezimoto wathu babeselandela ubaba uMthiyane umfowethu uMthiyane nobaba uMshumayelo uGumede silandela ngemuva uma bezahanga ngapha ngemuva bayabuka nje itekisi ledlalayo bayabuka ulokuzana ubaba uGumede usebona izinto ngapha kwehleli ngapha ke ubuka lapha yonke le akaze phume emotini eyayisilandela kaMthiyane wahlala emotini waqasha umfowasipho uMthiyane waphuma ngale uMthiyane wathi bayiphuma wamfika ngihlele emotini mangazi noma abantu ngwazediwe wale khaya abuye ngoba babuza baphi la abantu ebebela kwathiwa namba laba uphi la behlele shayeke ekhanda lapha bathi hayi nalala ekhanda hayi mshuthi ngalona iqiniso ukuthi kodwa hayi asilela kodwa nje akaze zaphuma insizwa zamanazareta ezingenalutho zaphuma izinto ophuma umdadana belezandla ekhanda elokwenza nemashoma nomnazareta wakhe waze washayela ubaba uMshumayelo uGumede wathi hayi khona manje madoda umnazareta kodwa ubona ukuthi hayi kwena madoda khona sengathi kuyasho phela wenza into kuyenza yasuka imoto yahamba yayokhandwa wasuka uMthiyane wale
wasifona umthetho siyaphila wasishiya kanjani waqonda kubelungu bayifika lapho umfamthetho ufika abelungu bangaphansi baphenduka ngaba baphenduka unkosikazi ingane indoda baphansi laphansi imali ileli bheke phezulu amasela abheke phezulu mawefika lapho umthetho uyabathatha abatatulule emotweni abatatulule umthetho basuka lapho bathi ngene ama-ambulance bahamba dasuka insizwa zamanazela daqhubeka nomsebenzi kaShembe ayibonge Nkosi yazwezulu ngibonga lesizwe kaMdodana eyayiphethe imoto yasindisa lapha kodwa Nkosi kwasala ukuthi sikubone ngamehlo lapha yana kuleyambuzi yafona ingane yami efundisana eNewcastle iyabuza ibuka kulezindini WhatsApp ibuka ingozi kuthiwa nami nginobaba ushozi lapho ifonele ekhaya ithi ma uphuthuma uthothela ubhuti kebe ubheka uba isibhedlela ngoba ngithola ukuthi imoto ngiyibonisa esimweni esibi imoto ebehamba nayo mayefika bengifonela bathi hayi iyaphila isizomnazo emakongozi nomdadane futhi naye umfundadane umfundisi ushozi naye wayiphila leyo mbona iphila emakongozi Shembe inkosi amen malaza lethamahle enkosini sendabeni enkulu yenziwa uShembe phakathi kwethu kodwa siselinkinga yodwa abantwana benkosi efanele siyilungise fanele silungise ukuthi njengoba besenza yonke lento uShembe kithina sibona emini lapha thina manazo sesezana lapha ekhaya Nkosi yamakhosi kuneyifundiswa lapha ekhaya kuneyifundiswa ngapha koma ngapha intombini nala yensizwe kuneyifundiswa kodwa yathi Inkosi yamanazareta fundani ukuze niphathe lelizwe umbuzo uthi-ke mina lokho senifundile nafunda naba nazikho naba nalokho enalo yini elikulungisela ukuthi ngelinye ilanga ufezeke iThesa yini khona naThesa manje ikuphi-ke hlobo womkhulu elikulungisayo neselikulungisile nilungisela ukuthi mayikhala limpembe ithi thathana umbuso nosonhlalo khona nabangabe khona namhlanje kodwa manje ngiyaqala ukuthi ngibheke ukuthi hayi ngoba manje ngiyabona izuthi yaphi ufuna manje ngabe sengiyaqala ukuthi ake sihambeni esiyobona ikhetha amadoda athile aphumelele kule inqola emasondo kaBombela akhulume ngayo wathi fundani ukuze kusasa niphathelelise manje nakhali njengoba senifundile umbuzo lo muntu ophendule ekhaya sehlele ekhaya seqeda ukudla yayisho njalo Inkosi uthi ngamakhosazana ithi amatabu uyiphendulela usuqedile ebese uphendula ukuthi yini eseniyenzile ngoba phela manje yebo ususebenzile wawakha umuzi ekhaya wenza konke nazi obaba bethu obaba ungithi sebadala bese beqedile mhlawumbe ukufunda kodwa-ke manje yiphi inqola into abayenzayo nje elungiselela ukuthi mayethi uBombela bathi abamsekulungile yasho Inkosi yamakhosi kufanele niphathelelise okay-ke nilungisane yini elungisane khona yini eselilungisile yasiphinde ithi futhi-ke ayike manje qalani-ke manje nilungise ngaba nje ngangabona inkinga enhle kabla ugubho wenkosi inyanga yezulu ngibona iy'fundiswa zihamba lonyazo zilokha lonyazo kungamashazi kwisimangaliso ngabe ngudlengudlweni ubona isimanga samajazi ney'ntombi zakithi ney'nsizwa zakithi hawu nezi ngane phela eshoshene nenzani manazareth hayi manazareth cha usenzile uBombela kwenzile nina nenzani thina senza sangisamanye la efundisweni ngoba sithe bayifunda zafunda zasedekelwa yini umgomo yini zasedekelwa umgomo fundisana abantwana benu ukuze bephathe izwe nani izwe iyaphi liyeweni namhlanje zimifundisa zakini kade uShembe ayifunde ukuze phathe lelizwe ziphi uShembe batakita-ke uNkulunkulu oncikile kodwa uShembe unyazezulu uNkulunkulu
uNkulunkulu oyimele keleke kwakumele seshilo ushilo sungalenza phela nini ngelinga yakhona ukuthi nina senikhandile uthiwe nina ababungidi uhamba nensizwa mhlawumbe zo6 nentombi zo6 uyahamba kwasemakho sayabuka lapha abantu benzala phela manje nivuma kodwa lapha engoleni masolo sona niyaphuma niyahamba niyalapha ukuze labe shako intela fanele nizo zamanezela ni-22 nithula nithu nilalela nibuke hey kwaba insuku embili kobe sepeza hawu nisivakashele mani bathu bese hayi sazonibuka ukuthi nizandla sisazonibuka zisho intombi zakithi sona into ifundisa sisimangaliso lapha entombini nalawo makuphuma amashazalana awazi nangapha futhi kunjalo kodwa manje nenzani nambuzo lawo nje mfana eseshilo umnikazi bathi kwalesithathu babungidi ngakutshela besho ukuthi awuhlomuka singamsiza ngani madoda siyanibona loni lapha nisanisiza ngani ngoba bayazi umbhoko lenkunzi lapho ukuthi esehleni bani zethu ngiyasizwa bahleli njela abafundiseni ngayo ukuthi ubani bayazi boza kini mesikangibuye lapha hayi nkosi yamakhosi bazile kithi bafike babuza ukuthi nitheni uma ngiyiba nohamba nani yini noma nempela simuko omkhulu angazi yena thesa kanye nezifundiso zonke lapha uyesho njalo phela ungile dinasithesa ngazi noma nathesa noma natheka kanjalo kodwa uyeleke kanjalo Thixo wami dolala wena ungi Inkosi inyanga yezulu ithe mayihamba lapha emhlabeni ilapha emhlabeni yasiyaka yasiqoqa intsha ikusasa laleli bandla ngoba sondlula nje ngoba manje usubona indwaleli lezibamhlophe nje neminyaka ngengizwe ngimizwa ngabe ngikhuluma lapha ekhaya ngithi le ngane le ifana nampela mina nje ngqo bona bengibuka phansi bengibuka phezulu noma ngangaphathi kahle ngoba phela ngizongishita yona noma bebuke ukuthi ayingathi senje ngoba bebuka lezi nyama zalomuntu asazi-ke abantwana benkosi intsha eyisasa lalelizwe eqoqwe inkosi inyanga yezulu alingeke ngaphekonebona bese ngithe ukuthi kodwa ngithanda nina ngoba niyisasa laleli bantu alingeke ngani manje mala hayi nayilahla lento bafana ngene nina fanele ningilekele nihambe ngami ngoba into yenu le kodwa mina ngizama ukubeka esithombeni ini umsebenzi wenkosi inyanga yezulu eyashiya yakhe nina ngoba yayiqoqa nini ukuthi ningabi uvanzi kodwa ngiqoqekele phansi kwale ndawo esikho njengoba nikhona nje manje abantu siyabonga intsha kithi uba khona kwenu ukwakha isithunzi esipheleleyo samaNazaretha ngoba uba khona kwenu ukuthi kusasa lomsebenzi kuphela ngoba kukhona nina kodwa uma ningekho ukhona umbuzo othi kusasa isasezwa yini ngoba lapha badlula kodwa nina niyimpendulo yombuzo ukuthi kusasa kuzobe kunjani nina-ke intsha lapha entombini ngapha entsheni yakithi iy'nsizwa zalapha ekhaya bayibonkosi shemphelele izanini ozizwe lo
Okay, nansi indaba. Ngiyacela intsha kithi engikhona la. Engicela kini intsha kithi la. Izwe lakithi nanti niyabona shona lapha. Ngiyacela kini intsha ukuthi eke nisondeze kakhulu nifaka ubhontshisi, nifaka amakabishi, nifaka yonke into. Hayi makuzokale abantu ngithethe kodwa bengiqondile. Mina bengiqondile. Ngaqondile yonke lento engaka. Cha, iqonde nje la. Ngicela ke ngisondelele eMnyangweni weZolimo ke bafowethu. Bese niyasebenza, ebese nithola izivuno ezinhle, ebese niba amadoda akusasa. Lokho kuyosiza thina abazali benu ukuthi sithi noma sihamba kube khona esimangifika endodaneni yami ngithi mntanami awu nakhuya la ngibhajwe khona kufuneka lokho isuka ingane yami ibambe isifayeli ebesenza ngoba kukhona, hayi ngoba kungekho. Ngakho-ke ufuna nina yintsha yalelizwe lakithi engamanazaretha ngapha entombini, ngapha ey'nsizweni nangapha kuma khona abasha kube umsebenzi esihlupha ngawo. Ngicela ungase ngilekelele engifundele Galatia 6 ivesi lesibili uqala lapha evesini lesibili ume lapha funda mayikhona seyitholile. Galatia 6 2 8. Manthwesane imithwalo yenu. Manazaretha masithwesane imithwalo yethu sonke njengoba sila. Nifeze umthetho kaKristu. Nifeze umthetho wenkosi enkulu uNyazi wezulu. Ngokwenze njalo. Ngokwenze njalo ngoba niyathandana nimunye nenza into eyodwa ngesikhathi esodwa. Ngokuba uma umuntu ezisho ukuthi uyinto. Uma umuntu ezisho ethi uyinto engento yalutho ebeshiya umfaka odakeni. Uyazikhohlisa. Uyazikhohlisa usisi. Nawe baba ikhohlisa nabantu. 4. Akube yilowo. Kodwa nina manazaretha akube yilowo okini. Ahlole umsebenzi wakhe. Akahlanganyele nomfundisayo ezintweni zonke ezilungileyo. Ithi inkosi uNyazi wezulu yelila, hey bukela kimi nani inkosi manazaretha. Bakusho uNyazi wezulu khona lapha, bukela kimi manazaretha engikwenzayo. Usho umnikazi, usho nguye ethi bukelani kimi. Uma ubuka lapha kulezi ntaba zasenanda ikhona nekhona khona ukuthini to uNyazi wezulu ekhona nethi ngale ushini ngaso 7 lapha kunekhaya futhi ubona la lolu unyaka sibukele kulo manazaretha. Hayi usifundisa lokho ehlanganyele nathi ezasitshele asibukele kuye senze nikona ngalo. Qhubeka baba. Verse 7. Maningakhohliswa. uThixo akahlekwa manazaretha. Ngokuba lokhu akuhlwanyelayo umuntu lokhu akuhlwanyelayo uyokuvuna. Ngelinye ilanga ngiqinisile uyokuvuna. Verse 8. Ohlwanyela inyama yakhe uyakuvuna ukufa ngenyama yakhe. Wenzelanga le nyama yakhe kuwe. Kodwa ohlwanyela umoya. Mancane lapha ibambe mfowethu. Khona ngisafuna ukuphenya la ukuthi umuntu wenzani ngenyama yakhe. Wenzani ngenyama yakho. Lezandla zakho. Mhlambe lesibhakela sakho njoba nami naso esami mhlambe ngishanga sabantu. Kodwa kuthiwa le ncwadi uyovuna lokho
Bishiwo lapha indoda. Inyama nenyama yakho. Inyama nenyama yakho. Okwenzayo ngayo. Zovula khona ngelila. Awuphinde lapho bakwa. Ohlwanyela inyama yakhe. Ohlwanyela inyama yakhe. Uyakuvuna ukufa ngenyama. Unokufa ngale nyama. Kodwa ke manazala yamaphumulo nje kahle ingamnankinga ngoba ngishinto enhle eyenziwa uNkulunkulu enhle ngokubambisana wasishalelela uNkulunkulu ngoba esithanda abantwana. Ubenza umusa okhanda aba singobani ngoba vele bonakala kodwa wayesenza umusa kwakuthi uzaneni mataba bagezeni banuseni hambani kanje bahamba njengamanje uthule Nkosi yamakhosi sinethemba Nkosi ngoba kushowela usho Nkosi yamakhosi nguwe ukuthi kuzoba njalo mayibongo. Ngenza isikhathi abantwana beNkosi ngale masikhathi sezulwini. Bantwana beNkosi, Nkosi yamakhosi. Yazi lezulu. Makhosi sendlunkulu. Nakho sekonakala isikhathi sezulwini. Ilokho uNkulunkulu abethe angikhulume endaweni yakhe engcwele uSamakhosi. Yazi usentela kusilezulwini. Nkosi nande swaphiwe umfundisi wenkosi inkosi izimbusisa. Sizovala inkonzo yethu yamanje nesihlabelelo sama-57 57. Sacela umshumayeli Dlomo wasentokozweni asiholela lesihlabelelo inkosi imbusisa.